Usambut Menteri Rang Baka Sora Jadla, Sñiawbhalang Dhar, Ulawan Mglipat Ba Ek Building Thymmai Ka CTC Orchid Inn, MTDC, Thadlaskeiñ Muklau Presidential District, Kadan Hadu Country Kamra Sa, Pada Yakani Building, Ladai Try Do Eskilato, Ubadai Chairman Orchin. Nagaliang Eskilato, Habai Ka Jinkren, Linkot Japang Ka Jingal Inti Jong Ka Orchid Inn, Katana Do Usnam Arjar Lai, Kabaula Shimti Yaga Building, Naga Sorkar, But Hakataka Por, Klalong Tangkum Ka Samrat, Klemdon Ginong Penyong Sumar, Kumta, Glazdang Man Pinchna Thymmai, Daka Jinyo Jingai, Baka Kam Shankai Hapok Rilum Jantia, Kan Kiu Hakisiban One. Latu, Ulapan Pao, Jingsungu, Kamtam Itu Ginong Yalam Shnong, Kamukla, Bat Kibalaklat Nakanik Slap Pertay, Kiba Lasha, Yo Ban Schnaban Pa, Yakanan, Thadlaskeiñ, La Arpus Namtam, Menta, Bat Kumju, Yakajaka, Bashna, Yakani Orchid Inn. Ban Penkiu, Yakajilla, Haka Yo Kakot, Dunkam Ka Jingisong Tu Jingmut Lang, Habatre Yakanuka Kam, Papa, Laong Eskilato. Kumta, Ukentu Jur, Yakasorkar, Makan Penkiu, Yakakam Jungokai Pertay Hapo Kajala Ramar, Kajala Kaladan Lupa. Haka Jingriu Spa, Jongka May Mariang, Nadu Kilum Kiwa, Pat Kiklau Kibatab, Lingba Kakam Jungoka Perthay, Kan Kentiu, Kumju, Yaka Yo Kakot, Bat Kajing Yo Kam, Yo Jam Yakikun Samla. Nagaliang Sñiawbhalang Dhar Usambut Kongsan, Haba Ai Jingkran Ulong, Kani Kasi, Kan Dap Da Kajing Kaman Yakinong Shong Karilum Jantia, Daga Baong, Yaka Jingte, Kabadang Yat Shat Menta Yaka Tourism Convention Center, Kabadan Harut Kapung Thadlaskeiñ, Kan Penbiang na Dong Shadong, Ya Ki Jingdon Kam Facilities, Naka Benta Kinong Wan Jungokai Perthay. Shushu Ulong Kaniga Tourism Convention Center, Kabalamang Panpentray Hadu Kumalay Pusan Klur Tingka, Kanyarap Shibon Yakinong Wan Jungokai, Shapo Karilum Jantia, Ha Kaba Kimdan Kam Shu. Panlet Sheshilo, Nakabenta, Kajakasa, Bat Kabam Kadi Juki. Ulapin kan mau, Hakipor Menshua, Kibabon, Kinong Shong, Karilum Jantia, Kidang Pelet Jingmun, Hakakamti, Bat Shalan Dowyong, Henry Menta, Kibapet Kamat, Sha Kakam, Shanghai Perthay, Tourism, Namar, Ya Kanong Ba Shilong Latip Menta, Kum ka #1 destination, Haka Kam Jungokai Perthay, Ukermen, Bakarilum Jantia, Kanlong Kabaar, Hakinik #1. Nagdi Sñiawbhalang Katuani ke head and Tanywa, Kamu emi ke mesin nu krelang. Ibu ke turis industries em ko arjai, smart ko wear le, tawa smart ko le, tadi misal tu ika. Lima kon kong do to TV kamon updieng uburom, ya ginong wan kenang ukun mau bun singgi mana liwan gi. Lalu pakalam upenem kam updieng yong di kur cakap tu kau mulai di nong di. Tahu mem tahu makam teh. Mkuah kena bertulem ke vi ke cisong hajan sini ni udah. Dan di belum ikat tu ani tourism point. Hanya hati tahu jaya usang si. Tapi kau wan turis kan kau cak lu teh. Mungkin ai tahu. Hakini kiri amgi. Dah biar ngani menggolai kan ni. Ita ida wa kuru katu ani girong ba na muklan do pai mohodu jaya kam teh na. Neiba the tourism industry is one of the most powerful industries in the whole world as of today rating. Kani do man ko win nag industries kapoisawan hayung yung ayong piliti bigaw penekam. Piliti bigaw process into a correct system. Ngaw kanay binu de how arajar arbau so am kat so lak tourist ko wan sagari mekhalia yung. Tengaro to do businessman minded hejo ipo na calculate titik. Ada kat so langut in peluk kitang san hajaru wita nyaw spaklo. Wan ke pesa ni dori wadu cipa hajar simnai cilak arpa hajar cisnem. Di wat kadau cilak arpa hajar cisnem. Uman go san pau prah hajar ligi yunggu imjane te hai dor cipa hajar cisnem bagi. Kete tok important ni tourism sector di South Korea.
Hanai bun kum sao tu ongi kini ke sarkar pelut poisa kana. Taiwan New York bikin pelut ni yo Tidak ko bala lam tung lam bukui lam bata lam ayum bitam yo buat no. Katu kan ni gilok ki highly educated people in Shillong. Na ko kelam kulmar kami ni lah. First invest then you'll get it later. Ni nang ay gijing iro yo malo to. Habay gijing ko beli kerpang. Uniu rong ba da risu da chim garis lu arjar le. Upa berkat man ni ketau kat kau man gani ini. Lamem katu kan ni guris unjuk man cewon unjuk po cewon lah. Ini hari jangtiai kita gongi high end tourism kimpuan di sini. Nei bah aduna ke facility chong facility sa. Kimpuan gi. Kita tahu gitu gi high end tourist kamu gi malik ki mahajon go pai de room go emlang go toilet de go biang ke AC de go biang go ba mubdi de go biang ke parking. Kita ngi highly high end tourist sa. Kat kau man ngai ni udep hawar za arhaule mun ora ka wi ke festival he. Hani than yo ni. Komud uang lu kamu cilak san pau jarut. Ke problem face mani kelam itu mem thau sa imi kawan. Mana kenya hasil long le thau sa budak wa hasil long wa jai tiau kelam lagi. Hapran tu sedin kaja. Puman bayan ke kami to ja burom. Tegani ke wi ni komplek ko kreda kamat dia upi parma tourism minister ko sanction le hausan kelur. Ke jimud yo ngato kamtun na. Keni ke wi keni gawi keterciin gawi gete gawi keni em boleh pau rumah wa anan keni em boleh hausan rum le pau san kita lig resort kayo ma kan tang em khat ar wa anan nam bakla ketai gar turin em go khan du khan ya khapra cispa ha anan ni bo jewon le encourage you come be forward o em kam gini resort o sukki beru ke jingmud o kredi gani to keni tourism complex hakaman yo mani kamu ke tourism hubs yang ke Giant Hill district. You bi ke tourism wan ke Delhi Bombay direct chong flight ke Kohti. Na Kohti wan ke Shillong. Mana po Shillong sa ke center point, sa ke 10 tower, step lagi sora. Karam mem tau sa sora wan be ke Shillong sa bengi. Tengah ke jimur gini area yo create ya kata kom ga hub so ni. Wan ke ni usa ke ni met yo lagi sekarang suri yo lagi sta cemongot kam ter tu wan sa be gini. Kat wan ke uyok ki uyok kan ki bru yongi. Kamu